TTTAADC ni bising khobjak Amchaio hamkrai Khwlainai bagai ompe junal hall nogo kokchap khlaijaka sangrong salo Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Amchaio hamkrai Khwlainai nahar mungti sangrong salo ompe TTTAADC junal hall nog bisingo koklam salaikha Fongni dam chisa soti burichi tammani jorabo koklam salaimungo korbok goragappa ompe junni juda juda tangbitingni tangphangrok sokpaikha Lokyo tongo korbok goragappa ompe junni junal tangphangrok chairman Samaspati tei TTTAADC ni MDC Katal Kamal Kalai MDC Sujoy ochoi khobui juda juda adongro koklam salaimungni naharmung wngkha financial TTTAADC ni bising khobjak Amchaio hamkrai Khwlainani Rengni hamkrai tei manthokya wngwi tongma rokno yakagwi rwnani nangjaknai tei kaham rwnani Jengfrang rwnani sep sap rwnani lama kwrwi rogo lama swnamwi rwnani lama hamya wngjak rokno katal khlai swnamwi rwnani rokno tei koklam salaikha tamoni hinba tabukbo kwbangma kami Amchaio nangjaknai tei sogoibaya gja lama hamya Jengfrangni sep sogoibaya gja tongwi tongkhu a jengjal rokno jeman sakdati yakarwi sep sap rwnani hamkrai Khwlainani naharmung tei koklam salaikha Vice Chairman Kalai, Sujoy, kita orang hebat yang ini kita Sujoy Chairman, Block Member, Substitute, Official Staff. Kami sampai kali estimate dari prospecti yang kalau ini kata ini kemana, yang mana dia evaluasi. Trong này chúng ta có cái sẽ là cái càng cái chi phí càng chúng ta có cái gì đó là cái gì chúng ta không phải là làm cái cái nó sẽ sản xuất ra cái gì chúng ta nó sẽ sản xuất ra cái bài presentation cái gì đó ông itu bài presentation lihat ông itu juga jadi last cái gì kerja ông dia mau itu ya kita terikat jadi dokter jago semua tandanya apa semua hanya aku harus bahas sama ini orang Narokha nasional orang itu cuma baik banget Salman ini pura company jalan kan. Oke, kalau jentu kemarin kan akhirnya jadi orang subzonal chairman of jadi orang substitute from the Kalai departments. Mas jadi social workers orang cuma lain. Akhirnya hasil jadi orang yang bisa komponis sama ini. Akhirnya jo sekolah department Bahai kali konstitusi itu kemudian masuk banyak masuk sama sudah jadi masuk banyak itu orang yang mau nanti sih habis je edisi itu sudah kan aku stay di tubuh je bisa stay di tubuh mana bisa jadi profesor edisi kan je ada betul ada pun ayat semua rumah mereka, jadi je edisi ni, school semua mereka no, awas tak saya pun, orang di next 5 years ini semua target teacher pun sama, untuk di 2 years pun 50% dari retirement mana, dan 5% kalau retirement kita mesti kalau teacher pun lagi lagi sekali, kalau di sini ni schools Akhirnya menurut sini dalam itu tak mereka. Karena ayat berbau salah kali di sini around 70% kita seluruh. Below mungkin 2 lagi. Select off student. Saya school itu only single student. Orang satu student tu.
Kalau kita ni bagi teacher formal kami tu, teacher ni salary 99,000. Orang सब student ni bagi suspect apa? Kaya orang dah orang suspect kisah. Lagi bagi pelajar nanti capai. Kaya ni bagi tu orang terus nama ni nanti residential school ni bagi tu. Class 10, 12 pioneer ni bawa kaya kot makaham. Dynamic Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students ni bawa government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni bawa hinke na wana ni nayak mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4,500 monthly mari nai. Seats moha limited and bawa dai free na number contact khedi admission la rodi.